Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Nshuti bakunzi ba Keta Rwanda Remarkable TV, turabasuhuje. Nkuko twagiye tubiganira rero ko tugiye kwinjira mu guteka, mu kwigisha guteka. Iki ni icyiciro rero cyahariwe amasalade. Salade ni ubwoko bw'amafunguro tujya dukenera kugabura, agatuma ibiryo birushaho kuryoha, ibiryo birushaho kugaragara neza iyo yakozwe neza kandi agakoranwa isuku. Tuzabagezaho rero uburyo batunganya amasalade. Nongere mbibutse ko amasalade n'amasupu bya bindi byose byongera bigakenerwa kwa kundi ugiye gutegurira ibirori, kwa kundi ugiye gutegurira abashyitsi, kwa kundi ugiye gukora amafunguro y'abantu benshi. Hari uburyo ubikora byose bikunganirana bikaba bisa neza kuri buffet aho wabiteguriye. Amasalade rero tuzagenda tubereka ni ubwoko bukurikira. Hari salade yitwa green salad, carrot salad, onion salad, cucumber salad, tomato salad, pasta salad, avocado salade ya avoka. Hari salade y'amagi yitwa mimosa. Dufite salade yitwa niçoise, salad, chef salade du chef. Tuzabereka hari salade yitwa salade mixte. Ishobora kuba mixte bitewe n'uruhurirane rw'ibiribwa wakoresheje kugira ngo yitwe mixed. Hari salade yitwa kachumbari, abantu bamwe na bamwe barayizi, igibirimo akantu k'agasenda. Hari Italian salade Italienne, Russian salad, Mexican salade caprese. Hari salade yitwa panzanera. Hari salade yitwa Greek salad, Caesar salad, Cobb salad, Guatemala salad, smoked salmon salad. Hanyuma tuzabereka uburyo ushobora gukora yitwa carpaccio de bœuf, carpaccio de capitaine, ubwo ni ifi. Tuzabereka amasalade y'ubwoko butandukanye, hamwe namwe tuziga byinshi, ndetse n'uburyo dushobora kuyakorera presentation. Ubwo ni uburyo bwo kuyashyira ku isahane kugira ngo uyirebye imuryohere atarayirya. Ubu bwoko bwose, aya mafunguro yacu tugomba no kuziga uburyo bwo kuyashyira ku isahane kugira ngo umuntu aryoherwe ataratangira kurya. Nabyo biba bifite umumaro. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Mukore subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo hatazagira ikiganiro kibacika. Naho utaha. Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye
ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.